Nya kau. Boso yu pajo padeke. Nya. Ndih kembek leganyo ka puput wate karayu ke. Wate karayu ka pajo. Nyu pade medo bu pi pedang ka pajo. Pegah baba maci ke. Babak ngon. Bek leganyo ra teput. Mendih ngap pegah. Nyo keke he kakak he. Nyo pade medo bu pedang ka pajo. Pegah babak ne, babak maci, bek leganyo. Anji kebut. Ha, macam gua hanapu kebut-but. Ha. Hanapu kebut jado, mendih bek leganyo. Nyo ilung kubuh kang kekah kubuh hai dikum dua hai. Aku penyakit, masalah kajak akahnya hanaku sumke ilung. Nyo bek le tengah ngon nak dengar. Nyo pajaran magi kah pegah abak ngon. Nyo kah upule. Muhan abe ke. Mate ke mendu mau. Ha iku ke ha tiba ha. Hanapu kam kriwat. Ku pegah kali nyo. Abe, dia rezeki dia ku bah kah lawan rezeki belegenyan. Hanapu klek hidung. Belegenyan. Ha jarok di bangka. Ilung ku boh ubat kang kekah ke penyakit. Masalah kajakahnya hai kumke ilung. Nyo pade mentau bui pe kapaju. Engka preh di watena boh kubah dua bohmu. Dua boh ikat. Nyo hana. Be legenyan. Lagi dia hidung kagak belegenyan. Bumu pom tanyo. Buang dengar. Nak dengar? Ha? Nak dengar? Hai. Nak dengar? Yang punya klau bu dengar bek klau. Boh, bek klau ang punya. Budu dengar baju teh. Dak pegah bun ada. Boh. Nak dengar? Nak dengar le? Ha? Yang kalau pecah kau nak dengar? Ha, yang nak dengar? Mumpum. Boh. Nampum. Pegah babak ngon, babak nek, babak maci, babak lain. Pegah. Pegah apa? Yang kau kusu ke. Kau kusu you. Ya Allah ju kudi. Bapa cuy ibarat ho kawo. Ho kawo, pu kawo kudi. Ho kawo. Pu kawo laut, pu kawo gunung, ya Allah. Bek lagi nyo le. Yo aje kebut ka le di bampa de, aje kebut. Boh. Nak dengar? Bumupom baju teh. Bek pek pampa. Bek klo. Boh, yang kalau mengeh aku. Tebekah bobo hidung dom. Klo. Prek bedu. Kaje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.